Mbunge ya bururi ikiambiriria kwarira Ndereti iria gukorwo igicirira ciikaro-ini ciayo, mumbunge Gladys Sholei ehitite gutindikana na kweheria ndawa mithemba 262 cia kuhuhiriria tutambi na turugi iria akoretwo agitindika kuma mweri wa kenda mwaka muhituku. Sababu kwani tunasema hivi, hizo madawa pigwa marufuku katika Amerika, katika United Kingdom na katika Europe mzima. Wamekataza hizo dawa kwa sababu masayansi maarufu zao wameweza kusema kwamba inaleta madhara katika afya yetu, sana inaleta madhara ya kansa. Undu ucio ni tukwetwo tukiariria muno uhoro wa fertilizer iria turimaga nao. Tau ni uronire gatheti-ini ati ni ndiramakire ati thamaki iria ciumaga Lake Victoria ni wamenya ni turanegeraga ni turareherwo thamaki cia kuma China, riu turatwikire nginya citu ni toxic. Oguo mujadala ucio ni ndirarikana ta Shollei aurizite thiini wa mbunge na akageria gutariria uria turaria chemicals nyingi. Oguo ni tukugeria muno twaririo uhoro ucio tumenyera tugucinga generally no maundu mothe marahutia Wanjiku tondu ona ithue na ciana citu ithuothe guti mundu tariaga irio icio. Oguo ni tugutigira maundu macio ni twama address na ni tweheria chemicals icio andu mararia tondu murimu wa cancer ni uragite andu aingi muno thiini wa bururi uyu. Hari gutindika Ndereti ino, Shollei ndari wiki akinyitanira na kambuni 3 iria augite ni inyitite itemi hari gwika uthuthuria ona gutwika mbere ya mbunge ikie ruhonge rwa ugima wa mwiri bururi-ini niruo ruonekire rukiiganira iratu cia gucokia ciuria ciumanite na Ndereti ino. Ile counties zimekuwa affected ni male ma counties wanafanya kama maua ama horticultural products na wale wanafanya chakula kama Uasin Gishu County. Sasa ukiona cases ya cancer kwa ripoti ya Kenya yenyewe yenye iliandika, serikali imesema cancer iko juu zaidi katika Kirinyaga County. Na matumizi ya hizi dawa nasema iko juu zaidi katika Kirinyaga County. No honge itiganite cia urimi wa mahua iria ciirikanaga kuhuthira ndawa ici kwa wingi kumana na unene wa migunda iria marimagira, undu umwe na kambuni cia uthondeki na wendia wacio ikoretwo ikiregana na Ndereti ino. Ndereti ino igithiaga na mbere na kuhiuhia ciande, bodi ya guthurima uhuthiri wa ndawa ici cia kuhuhiriria mimera ni wiri na wigiririki wa gutigirira ati itinarehera a Kenya hathara kuri ugima wao wa miri. Ngiribotera Inooro TV de kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Ani Ngige wa Nyamu.